propela se, jedva iskočila iz start mašine. Ne vidimo ko će na čelo, dvogoci su u pitanju. Ovde je dobar start, pola pobede Simurg sa Iljom Moskovim na čelu, baca glavu u vis. Na čelo izbija Matija Manka iz istog tima, u sedlu grla Saralama. Matija Manka vodi ovo nadmetanje, kroz sredinu se tamo probija Nada Intergaje koja ima iskustvo, jednu trku iza sebe, međutim sada je na lidersku poziciju izbio Ovar. Ovar vodi ovo nadmetanje, na drugoj poziciji je, čini mi se, Saralama, na trećoj poziciji bi trebalo da bude Paradiso, a na začelju je Kokain di Croatico. Trku vodi, bit će ovo dobra borba, trku vodi Ovar, Ovar vodi nadmetanje, druga pozicija za Simurga ukoliko se ne varam, međutim Ovar šeta od biča, da li će ga to koštati? Stiže s polja Paradiso, s polja stiže Paradiso kao kaznena ekspedicija, da li Ovar ima snage da popravi grešku sa sredine pravca? Isterivanje Đorđa Perovića, dobar dan, dobrodošli, Paradiso prvi, Ovar druga pozicija, treća pozicija za Saralamu, četvrta pozicija za Red River, peta pozicija za Simurga, šesta pozicija za Mešetovića.